Cool Finance, nemojte zaboraviti. 254. Najbitnije što možeš raditi u duga. Kupit pare. لو غارق عيونك كان جبت لك لقطة تستنى لك توجع عادي. 254. Cool Finance. Što je danas ih oslao? Ja sam mislio kako potiče nešto ne znam o trgovinama ili business makerima. Pa, recimo, košta ti nešto, raditi košta pare. Ali on mora više praviti zaradu nego koliko košta. To je jedino što mora znati kao radi. A posle mora kalkulirati prognozu, praviti i računati koliko se ima, koliko treba, što se može popraviti, što se investira. I ja sam bio 2022. gotovo sa svojom radom, trajalo je 7 godina. I duže, 8 godina. Ja sam 8 godina već poslovođa. No, ja sam ljubazan. Imam dobru dušu. Što se tiče korupcije, to je legitimno. Korupcija je legitimna. Zašto ne bi neko poklonio pare, recimo? Možete se sada preko Google Finance, ali sam kažem ako. Šutnja. Čista šutnja. Ja znam da imam 284 imam garantirano. Imao sam prije toga kad sam počeo raditi i završavaš ispod 1000. Puno što ja zapravio. Ali daleko ispod 1000. Znači to nije dosta što imam. To je srednja firma. U industriji je sve skuplje nego na novom tržištu. Za eksperimentalnost napisati neke proizvode, to kopira samo i tu možda više dobiti, jer to ti je budućnost izumiteljstva. I to producira. Budućnosti. Čega da utjecati da imam? Kako te koncern? Znaš koliko nacije ljudi? Čuje se. Ne znam, meni ovo je neugodno pričati u novcima, ali ja mislim da sam stavio nekog 800 još nešto ili 750 štira, tako da ja sa 650 štira očito pravim tu cijelu novi. Znači tu dosta za cijelog grada, praviš sve nove zgrade. Možeš preko imobilno što srađivati, samo da dižeš par cijelo više koliko košta. Tako funkcionirate i za energetiku. Ja sam cijena strpao negdje visoko, tako da sam imao reći kun, ali oni zahtijevaju nešto od mene, kopiju nešto ili da neko radi za njihovo partnerstvo, ono što oni trebaju što neke novog polja koje su otkrili. Eksperimentalno bilo su onaj Birmingham, onaj reaktor. Sve što sam na malom proizvodio, to neko pretvori do nešto veće.
modularizacije sklopno zajedno tako funkcioniše da to jednostavno bude oblik znanstvenosti Republike Europske unije. Šta tu pričam? Točno o tome možete čuti. Ako neko hoće napraviti rešeršu, o tome rešeršu kako su to platine, kako te platine izgledaju. Idete kroz moje filme, onda pravite neki filmski slike ili tako nešto. Ja živim od licenci isto. Nije samo od rada filme, od rada licencije najviše. Ako neko pretvori moju ideju, nešto što vam treba, onda sam zadovoljan. Halo filmaši, koncernaši, koncere kod mene u mojoj firmi. Nisu samo proizvodači, nego i izumitelji i primavate patente koje su rješenja od partnerstva. Njihove rješenja ste pravili, dobijete od ljudi para isto, partneri ili ne partneri. Ne volim da neko, ne znam, da se 3 dana radi u mojoj firmi, to je nekom zadovoljstvo, ali ne znam, ja mislim 25 godina tu mogu doživjeti nekako, ali za 125 godina ne vjerujem da neko hoće baš u film da radi sve vrijeme, proizvod stavi. Imamo onda dovoljno komada koji su producirana i možeš ugovor napraviti pauzu zapraviš, pa opet proizvodiš nešto. Ovo su ljudima, koliko ljudi imaju zabavu da radi za to. Najbolje su mlade ljude za to, ja bih rekao, počnu sa mladim ljudima da rade i starcima, oni koji imaju 70 godina, oni počnu raditi, da imaju volju i ako vidi platinu da ima srce od mene gore, da saznaju ako preko njihovim teoretskim praksom s orijentiranom nastavu, da se samo pravi nastavu, da vidi šta može platina, šta može platina u modulatu, šta je sa license procesorima, može neki procesor biti neki čip industrije da idemo u mikro ili makro, ima još neke dijela koje sam napisao, koje moraju biti, koji jesu zadatak nekom bio, onda to njegov procentualni licenc, ja to mogu proizvoditi. A ja bih tako koja se može proizvoditi što god se pruži, da se zajedničko vi recimo sebe držite po ruku i ono što su oni izmislili da stoji su proizvodi u mojoj firmi. Ja sam samo 3500 ono što moje pojačava. Ja sam na početku i mislim oni 8000 elektronskih elektroničara bez tipstečnika, oni su to napraviti super da posluju. Par je stiglo, znači dobar posao.